Immense Paodam Meeng Tabiru Punamapu Kurumjari Ngasigi Maruiba Pauda Chief Minister N. Birena All Age Amasung Children Home Singda Satuna Kudol Potsing Piduna Wari Watai Sanakre Department of Atomic Energy Technologies Display and Dissemination Facility Center Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar na Sangakre Loinana Numit Humni Satharakiba State Level Archery Championship Ngasi Loisankre Hauzik Mapungoiba Pom Lobirasi Anova government asina miyam gidamak commitment amaga loinana saukhat thorangi thabak sing amasung makhal kaya gi scheme sing hokhiba sahidagi paikhatuna lakri hairaduna state asigi miyamna lakadoriba sahi sing dasu government asibu nungsibiduna tengbang biu haina chief minister N. Birena haikre wafam asi chief minister na ngasi BJP na lusingba government asigi sahi ama mapung pharakpagi tongan ba oles amasung children home sing da satpagi khongsatta paumi sing da chief minister na phungdokhibani ngasi gi khongsatta CAF and PD Minister Karam Syam, Social Welfare Minister Nemcha Kipzen, Deputy Speaker K. Robindro, Amadi MLA Sing Loinana, Social Welfare Department ki official Sing Suloina K. Ngasigi team Aduna Oles Home, Monsangai, BB Paul Mental Development Home, Monsangai, Destitute Children Home, Terakaitel, Carmel JT Children Home, Luang Sangbam Amadi Children Home, Delalunda Chatuna, Kudol Pot Ching Piduna Wadi Watai Sing Su Sanake. Chief Minister na haikibada ngasigi numit asina miyamgi thaujal na paliba sarkar asina haukiba sahida wasak laukiba numit haina phongdok laduna haukiba sahi sida miyamgi mateng na government asina awanba ama porakpagidamak miyambusu thagatpa phongdokhe Oles Home Monsangai da lairiba miyoi singduga wari watai sanarduna Chief Minister N. Birena haikibada state government na laita laira kana laijadraba angang sing nama soiraba miyoi sing lukhrabi amasung senior citizen singbu yamna maru oina lauri hairaduna Chief Minister gi haksel tengbangi health card sing Oles Home adugi miyoi khuding da phanghangani haina sulaukthokhe Thaubal Multi-Purpose Project Neglected Area Agricultural Organization ki Secretary Darana Haikre Thaubal Dam amadi Dolai Thabi Dam Sangabagi Tanja Lakpada Lamlai Maikai Park Chauba Mafam Singda Irrigation Pinaba DPR Semba Loisin Bidaba Office Hongjin Bidaba Kaya Asi Thasigi Kuntramathoi Phaubugi Manungda Loisin Bidaba Tarbadi Mathang Thagi Tang Manga Amasung Tarukta Laumi Lising Kayana Punna Thoraktuna Chief Minister Lakpa Ngaigani Masi Phawbada Oidrabadi Ahing Adumaktadagi Songbungdagi Golatabi Phawbugi Laumi Singna Sizinaba Tractor Kabota Telarna Singba Punamak Puthoktuna protest Tawgani Wafam Singa Sinungtil Press Club ta Paumi Singa Unabada Darana Phongdokhibani Khongjang asi mai paknabagidamak National Thakta Laiba Laumi Lising Lup Singgi Mateng Lawgani Hainasu Mangna Makha Takhe Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar na ngasi Takil Pat Imphalda Baba Atomic Research Center BARC Mumbai ga Kusamna duna semgatpa Tissue Culture Laboratory amasung Greenhouse amasung Exhibition Hall ama laiba Manipur Science and Technology Council Mastek ki complex ta saba Department of Atomic Energy Technologies Display and Dissemination Facility Center sangakre Tharamda Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar na phongdokhibada BARC na develop tawriba technology sing asi yamna pukning thawgatningai ni masina khungangi miyamgi darkar oiba sing phanghanba ngamhalagane BARC asi research tawbagi lamda mangjil thaba institute ama oina atomic energy gi lamda danatana tongan ba sector sing amadi industry gi lamda su research tawbagi thabak sangsili haikhe Deputy Chief Minister na makha tarduna BARC na develop tawriba technology sing asi miyamna lam kayada sizinanaba ngamnanaba miyamda pak sana khangangadabani haikhe BARC and Mastek ki Honariba Singbu Thagatladuna Deputy Chief Minister na naha oriba entrepreneur sing amasung miyamda kanaba phanghananaba agencies singna asigumba technology sing naha oriba entrepreneur sing amasung miyambu train taunanaba su makha tana haikhe Moirang Bazar dagi film Rohan sahi kungahumdoi apopa laikhidraba boina sahi asigi January 9 dagi March 3 phawbada Delhi dagi Imphal
फाउबा किलोमीटर 2,200 सांगबा लंबी साइकिल थौदुना माई पाकना लाख्रबा मतुंग था असिगी तरातेरेता कंगलागी नोंसु थंगबा गेट तगी कोलकाता फाउबा किलोमीटर 1,500 सांगबा लंबीदा साइकिल थौदुना चटलगनी वाफम सिंह असि प्रेस क्लब ता पाउमिसिंग उनबदा रोहेना फुंगदोखिबनी रोहेना मखा तारादुना महाकी खोंसत असि एंटी पोल्यूशन अमदी एंटी ड्रग्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड ब्रेकिंग द चेन हाइबा हिरमदा चटपा खोंसतनी खोंसत असिदा नहारोल सिंह स्कूल कॉलेज सिंह संगदुना अवेयरनेस सिंह पिरमगनी खोंसत असिना मेट्रो साइकिल पौना बाजार इम्फालना लुपा लाख अमा हेनबगी साइकिल मतेंग पांगलकपदा नतना तोंगान तोंगानबा कयानसु मतेंग पांगबदा महाकना थागतपा फोंदोखि माकी खोंसत असि मणिपुरगी साइकिलिस्ट नहा अमा ओइना लमदम असिगी मियामगी ओइना साउथोक सनिगाइनी दिल्लीदगी इम्फाल फाउबा माई पाकना साइकिल थौरखरबा मतुंगदा माकी अनिसुबा खोंसत एटेम ओइना इम्फालदगी कोलकाता फाउबा साइकिल थौदुना चटकदबा खोंसतनी हाइरी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP की सरुक अमा ओइरिबा पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग असे इंडिया की होम मिनिस्टर राजनाथना संगागनी हाइना तौरंबा अदु खुदोंग सादबा खरदगी संगाखिद्रे अदुबो ngasi संगाखिद्रबसु ICP असिगी ऑफिस की ओइबा थबक थौरमसिंग हयेंगदगी तौबा होरगनी हाइरी ngasi ICP की कॉन्फ्रेंस हॉल लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुलिस असम राइफल्स कस्टम्स इमिग्रेशन अमदी अतई ICP असिदा लेगदबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंह की ओइबा मिफम अमा फंखरे मिफम असिगी मतंगदा असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RK दरेंद्रजीत दा पौमी सिंह दा हंगबा वहंगदा असुमना हाय ngasi मिफम असि ICP की सरुक अमा ओइरिबा टर्मिनल पैसेंजर बिल्डिंग असिदा लेगदौरिबा डिपार्टमेंट सिंगी अवाट अपा सिंगी मतंगदा खनदुना अथुबा अवाट अपा सिंग मेंखटपा अमदी थबक ता ओंथोकपा अमदी बिल्डिंग असि संगाद्रबसु हयेंगदगी थबक हौबा हौरगनी हौजिक सेमगत सागतलिबा थबक सिंग असि मपुंग फाना लोइसिल्लबा मतुंग लाक्लिबा मे थादा मतम लेप्तुना इंडिया की होम मिनिस्टर अमदी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर लाक्तुना संगारगनी हाइखि ngasi मिफमदुदा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मिहुत सिंह SP टेक्नोपल डॉक्टर S इबोमसा ADC मोरे एंड बंकिम कमांडो मोरे की DSP TH थॉमस मोरे पुलिस की OC हाइस चाउबा इमिग्रेशन ऑफिसर कस्टम डिपार्टमेंट अमदी अतई मरी लेनबा ऑफिसर सिंगसु याउखे ngasi sangarga hayengdegi masida work tawba hogudabdo workti dum ngasi formally oina sangadragasu thabakti side jointly oina sida laga hayengdegi thabakti masida mayam loina phammaga immigration gi custom gi kantra laina sida office sida phammaga mayam loina thawa hayengdegi haurani aduga loina na akhoigi meda masi amuk refix tawraga sumchoi choidana akhoigi manipuri honorable chief minister diagi home minister laga masi sangaran Directorate of State Council of Education and Research Training SCERT na sinduna kaikol koirengai State Leadership Academy sangabagi thoram Education Minister TH Radhesamna thoiba mithung oiduna pangthokre thoramduda minister na haikibada asengba lucingba haibase samasigi section khuding nunga yaifanabagi pandam phangnabagi damak lam khuding da khangadabani oja singbu sakti hengat hananaba amasung magul leiba lucingba oinanabagi paikhaliba program adubu थागतलदुना मिनिस्टर ना मखाताना हाइखिबदा ट्रेनिंग हाइबसी दरकार की मतुंग इन पीगदबनी लुसिंगबा अमा ओइबगी मगुन असी ट्रेनिंग पीदुना अमसुंग मसागी पोपदगी याउलबा हाइसिंगबा अदुबो योखत पीदुना ओइरकपा ngamgani हाइखि थरमदुदा सरुक याखिबा SCERT की डायरेक्टर M मीना कुमारी देवीना हाइखिबदा स्टेट लीडरशिप एकेडमी असी नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप National University of Education and Planning and Administration NCSL NUEPA की मखादा लिंखटपनी एकेडमी असिगी अहानबा ट्रेनिंग कोर्स था अमगी ओइबा स्कूल सिंगी हेड अमसुंग प्रिंसिपल सिंगी ओइगनी प्रोग्राम असिगी क्लास सिंग स्टेट रिसर्च ग्रुप SRG मणिपुर की खंगलबा रिसोर्स पर्सन यांखैना क्लास लौगनी हाइनसु फोंदोखि ngasi thoramduda director education department S TH Kiran Kumar mari lainaba official sing amadi oja sing saruk yakhe Imphal East ki yaripok top jingtha gi nongpok ningthau panthoibi haraubung gi lairoi numita tangkhul sariba mioida khongpak na kauri haiba nupa ama miamna phubada sikhibani haiba thodokta semnabani haiba mioi mari police na phagat khibaga loinana changsilamba khongjang handokle haina JC na phongdorokle JC against the brutally killing of Moirangthem mega at top singtha lai lampaki convener ke Heis Tomsaugi Serol amana hai
थासिगी तरेट की अहिंग पुंग 13 मखाइरोम ताबदा टॉप चिंथा लाई लंपाक थोखिबा मिहात मिपुनगे थौदोक अदुदा सेनबसिंग फाबिदुना मिया ममांगदा पुथोपिदुना आइनगे ओइबा चैराक पिबियो हाइना जेसिना तक्सिनदुना जनरल स्ट्राइक यावना खोंजंग कया संगसिनदुना लाखिबनी मखा तारकपदा आंध्र पुलिस स्टेशनना मिहातपगी थौदोक अदुदा सेनबनी हाइबा मियोय मरी फागतुना थिजिन हुमजिनबगी थबक सथरकलबना संगसिललंबक खोंजंगसिंग खुदक्तगी मतम खरगी ओइना हंदोकले हाइखि थौदोकतुदा सेनबनी हाइबा आंध्र पुलिसना फागतलबा मियोयसिंग अदुदी यारिपोक लाइमनाइदगी पुखरी होंगबम राजू सिंह चाही 94 अपोप लैखिद्रबा पी इबोहनबी टॉप चिंथा मथक लैकाइदगी कोंजेंगबम नीलकांत एलाइस ननाउसा सिंह चाही 23 अपोप के मुनाल टॉप चिंथादगी माइबम जीवन चाही 23 अपोप एम मुहिंद्रो अमदी टॉप चिंथा पुखरी असौबा मपालदगी लाइस्रम मुनाल मैदै चाही 38 अपोप एल पिसक मैतैनी मखोई मरीमक थासिगी तांग 38 फाउबा पुलिस कस्टडीदा रिमांड लौथखरे लोइनना हौजिक जेनिम्स की मोकता लैरिबा मेगागी असीबा हक्सांग हयेंग तांग 13 लौदुना अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकलगनी हाइरे इंग्लिश 2013 की सेप्टेम्बर तांग 9 नोइडा मांखरगा मथंगी नुमिता सिंगनिंगाई ओइबा मवोंगदा सीना फंखिबा मणिपुर की महिरोय उरिपोक्तगी प्रवीस सनम चाही 22 की मिसी यानिंगदे अथुबदा अचुंबा पुथो हाइदुना थवाल डिस्ट्रिक्ट की हैरोक्ता मियामना रैली सतुना खोंजंग संगसिनख्रे सोशल एंड यूथ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन SYPO हैरोक SC यूथ फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमदी KDASU गा पुन्ना संगजिनकिबा खोंजन अदुदा हैरोक की अकोइबदा रैली सतखी SYPO गी वंगांगलोय सिथालाई श्रमना फोंगदोरकपदा प्रवीस सनम की मिसी असी यामना लाइबक थीबनी मिसी असिगी मतांगदा अचुंबा वायल फंगनबा अमदी केस असी CBI दा सिनबिनबा ngasiगी खोंजंग असी संगसिनबनी हाइखी ngasiगी खोंजंग दुदा जस्टिस फॉर प्रवीस सनम एंड स्टॉप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन CBI दा केस सिनो हाइबना सिंगबा वारोल इबा प्ले कार्ड सिंग पाइखी CBI दा सिननी हाइना UP की गवर्नमेंट हाइबीबु लेरगा हुजिफो सिनदबनिना एखोय मसी याम थुना CBI दा केस असी सिनबिनबा अमदी मणिपुर सरकार सिगी केस असी पुनिंग चंग थवाई हक्चांग यावना पुनिंग चंगबिरगा असिगी केस असी CBI दा सिनहनबदा मतेंग पांगबियो अमदी प्राइम मिनिस्टर नसो केस असी CBI दा सिनहनबगी दमक्तेदा अकनम मियंग चंगबियो हाइबदु अखोय हाइजगे करिगुमसी थबक तो ओंथोक पिरक्तबा तारगदि मणिपुरदा लैरिबा सिविल ऑर्गेनाइजेशन जिंग अमदी छात्रगी संस्थान जिंग मैना पाबी लुपसिंग अखोय खुसमनरगा हनबा लैतबि अखोय खोंजंग मखल मखा क्यागी खोंजंग चंगसिलखिगनी बिहार की अरारिया सीट की बाइपोल राष्ट्रीय जनता दल RJD की मिरेपना माई पाख्रबगी मतुंगदा यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह हाइखिबदा डिस्ट्रिक्ट अदु अकी तुजुंगबना थल्लबा मफम अमा ओइरगनी RJD लुचिंगबा मोहम्मद तास्लिमुद्दीन सीखिबदगी अरारिया सीट असी हांगदुना लाखिबनी बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अमसुंग माकी खोंगबुरोय BJP ना अरारिया सीट पु फंगनबा लैजबी थादुना होनजरबसु माई पाखिद्रे तास्लिमुद्दीन की मचानुपा सरफराज आलमना RJD की मिरेप ओइना लेप्तुना अरारिया सीट फंखिबनी बिहार की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नसु मिनिस्टर गिरिराज न फोंदोखिबा वाफमगा मानना फोंदोखि अकी तुजुंगबना थल्लबा डिस्ट्रिक्ट अमा अरारियाना ओइरगनी हाइखे दिल्ली दा लैबा पाकिस्तान की हाई कमिश्नर सोहेल मोहम्मद पु ओट नैबिरे हाइदुना पाकिस्तान कौथोखरे पाकिस्तान दा लैबा इंडिया की डिप्लोमेट सु हानना इंडिया ना कौथोप लैखरे इंडिया की कैपिटल द पाकिस्तान की हाई कमिश्नर की इमु मनुंगबु ताथी तावइना तौबिरे हाइना पाकिस्तान इंडिया बु मराल सिरकली पाकिस्तान हाइरिबो वाफम अदु मतम सुपदा रूटीन अमा ओइना हाइजिनदुना लाक्लबनी हाइना वाफम इंडियन गवर्नमेंट ना फोंदोखे फॉरेन मिनिस्ट्री की वंगांगलोय राविश कुमार न्यू दिल्ली दा पांगथोपा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा हाइखिबदा पाकिस्तान की थवोंग असी तोइना पांगथोपा रूटीन वर्क अमनी मसीदा करीबो हाइनिंगाई लैरिबगे मियोय खरना पाकिस्तान की हाई कमिश्नर सोहेलबु ताथी तावइना तौबगी वीडियो फुटेज लैबा अदुगी टेलीविजन चैनल सिंगदा उल्ली हाइरी पाकिस्तानी डिप्लोमेट सिंगबु फजना ngak सेनबगी थबक लौखटली हाइना न्यू दिल्ली ना हाइख्रे पाकिस्तान दा लैबा इंडियन डिप्लोमेट पु इस्लामाबाद ताथी तावइना तौखी हाइबगी वाफम सु फोंदोखी लोइनना इंडियन ऑफिशियल सिंगी युमदा नमफुदा संगलगा लैपटॉप न सिंगबा हुरान की हाइरे सानबगी पाउदा 6 असम राइफल्स न सिंदुना थासिगी हौखिबा तांग 13 दगी नुमिर हुमनी कैथेल मानबिदा सथरखिबा स्टेट लेवल आर्चरी चैंपियनशिप ngasi लोइसिनख्रे
Manipur Archery Association da register tawraba tongan ba archery club taramari gi archer maifudra tarukna saruk yakiba championship aduda BCAC gi TH Hiller Sikagi and Arjun amadi NSA gi AK Amarjitna compound amasung recap category singi winner sing oikre ngasi loisinbagi thoramduda L Jantakumar Minister Health Family Welfare Law and Legislative Art and Culture na athoiba mitung oike Minister na mathang manaw taraba Sanaroi sing the gold, silver, amadi bronze medal sing piraduna makoi gi tungi punsida su laibak sigi mingset porokna ba puning thawat ke tharam da brigadier Amit Kaptial SM Commander 9 Sector AR amasung Sursan Sharma Joint Secretary Manipur Archery Association bu saruk yake tha asigi kunga taruk tagi kuntra phawba Kho Federation of India gi miyeng makhada Manipur MSR Kho Association na District Administration Thawal gi matenga loinana Thawal Khangabok ta laiba Basu ground chathagadauriba 37 Junior National Kho Championship ki sem sabat chada humpu hena loisilakle championship asi mai pak na pangthokpada Manipur gi miyamna mateng pangbiu haina championship asi gi organizing secretary M Mudusudona phongdorakle ngasi Basu ground pangthokkiba pawgi mifam amada organizing ki secretary Mudusudona phongdorakpada championship asi honorable chief minister na partner oibiduna amadi deputy commissioner Thawalna organizing chairman oibiduna pangthokkadauri tha sigi taranithoi DC Thawal amadi DLO staff kayaga loinana organizing committee gi mifam pangthoktuna lakadauriba sanaroi singi laifam chafam amadi chathok chasingi maramda khannaba loire championship asigi damak state kayadagi nupi gi team kunthra gani thoi amadi nupa gi team kunthra ni thoi gi apunba sanaroi lising ama chama lakadauri championship asi mai pangna pangthokpada punamakna saru yabiu haina phongdorakle tang tara gani thoi da district asigi district administration gi DC na maki chamber da koi organizing committee gi meeting of phamla matungda district asida leiriba district level officer mayam su yauraga hairiba championship asi mai pangna na honabagi instruction ma DC na pibi khra matungda koi ngasi di championship asi gi silang masi chaurangna koi 60% 70% chang koi arrangement lore championship asigi damak accommodation gi chairman oiriba Menjor mangangna championship asi pangthokpada lamdam asigi praja singna sanaroi singbu sport pu yokhatpa pamjaba lamdam amani haibadu punna takminanaba ngamnanaba hotnaminasi tha asigi kunga humdoi dagi kuntha mathoi phawba sanaroi singi chathok chasingi yengbiraga ban blockade tawbiganu haina phongdorakle Manipur gi oine yengbiraga tongan ba civil organization singna ban amasung blockade tawbidanaba amasung championship asibu mai pangthokpa amasung Bharat ki mafam khudingmakta Manipur gi oiba yamna singlemba phajaba asingumasi utpinabagi damak media gi khuthangda awjelasi thamjari Haujik aroibada maroiba pau amuhana Chief Minister N. Birena All Age amasung Children Home singda satuna kudol poching piduna wari watai sanakre. Department of Atomic Energy Technologies Display and Dissemination Facility Center Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar na sangakre loinana numit humni chatharakiba state level archery championship ngasi loisinkhre. Ngasi gidamak tadi image Paodam pijaba loisinjare miyang tabiriba punamapu amuka hana khurumjari.